Om Swastiastu. Titiang Imadea Ryuda. Perwakilan Mapidarto saking kelas 12 MIPA 2. Ingat titiang kau itu. Suksema aturang titiang majeng ring pengantar acara. Anto galas sane sampun kepaice ring sikian titiang. Sedurung titiang matur-atur. Dugrayang titiang aturang puja pengastau. Om Swastiastu. Sani kusuma yang titiang Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kubu Tambahan. Sani kusuma yang titiang Bapak Ibu Guru lan staf pegawai SMA Negeri 1 Kubu Tambahan. Sani kusuma yang titiang majaring tim panurekse pacentokan Mapidarter hainane mangkin. Taler sebeton pamilat pacentokan lan sawitra sisya sareng sami sane tresna sihin titiang. Puja santiang ayu bagio aturan titiang majaring ide sang yang widiwasa. Riantukan sangkaning paswecan sinar suci ide. Iraga sareng sami presida kena rahayu. Yadiastun kawintenan jagat sekali mangkin. Wenten kaberbahan sangkaning panyungkan virus sane kewastanin virus corona utawi COVID-19. Ide dane sinareng sami sane wangyang titiang. Maosang indek kawenenan jagate mangkin. Akeh sampun sareng sami miarseyang taler ngantenang indek napi punika COVID-19 lan sapunapi pengrabdan virus puniki ring sekancan kauripan iraga sareng sami. Ring orti sane kawedar ring sarana utawi media elektronik lan ring media sesuratan utawi cetak. Akeh sampun kaurtiang indek akudang-kudang jadme sane keni sungkan meh-mehan mengemasin padam sangkaning virus puniki. Nanging ngiring sareng sami sampunang banget mikayunin indek akudang jadme sane sampun padam sangkaning virus puniki. Sane patut mangkin iraga pikayunin lantur laksanayang inggih punika napi sane sampun dados pemuus utawi imbauan saking guru wisesa indek tate titi cara iraga ngemargiang kahuripan utawi mempari laksana mangda iraga nenten keni panyungkan virus puniki. Yening sekadi titiang sane presiden ngedohang iraga saking virus COVID-19 puniki wantah eling. Malih pisan titiang nugesang wantah eling. Nika mawinan titiang ring tepengan galahi puniki maktiang pidarta sane ngangkem murde eling pinakes senjata nyomyo COVID-19. Para panureksa sane kusumayang titiang taler ide dane sane wangyang titiang. Ide dane sareng sami menawi kantun eling ring sastra suci iraga magama Hindu wenten sane kebaos catur guru. Napi punika inggih patut pisan wenten guru rupake, guru pengajian, guru wisesa lan guru swadhyaya. Napi paiketan catur guru eling lan COVID-19 punika. Nggih, ini sekadi titiang nika wenten aras sorosipun. Napi mawinan punika. Nggih, sane mangkin titiang jagi maosang. Iraga sareng sami uning COVID-19 ngancan rahina ngancan ngelimbak. Sane keni sungkan. Sane krawat ring gena-gena karantina taler ngakehang. Reantukan asa punika guru wisesa utawi pemerintah iraga utamanya ring Bali sampun ngemargiang makudang-kudang cara sane kemargiang mangda iraga sareng sami selamat saking penyungkan virus puniki. Pewarah-waras sane kantun mangkin ketah lan patut kemargiang inggih punika kebaos 3M. MK pertama mencuci tangan utawi ngwajikin tangan nganggen sabun lan toya sane membah. M sane kaping kalih memakai utawi nganggen masker yening rumasa sungkan utawi rikala medal saking paumahan. M kaping 3 mengatur jarak utawi nenten nampak sareng semeton sane lianan rikala mebebaosan
malinggih taler rikala enten ring genah-genah sane rame. Cara-cara punika sampun kasobihang seraina-raina mangda iraga sareng sami tetep eling nyaga kesehatan. Sakewanten mangkin sareng sami menawi ngantenang utawi ngaksi ring marga kari akeh sane nenten nganutin ini pengeling-eling saking guru wisesa. Nike mawinan titiang kedah jagi mausang ngiring margiang napi sane dados pengeling-eling saking guru wisesa punika. Idadane sane wangiang titiang muali titiang mausang ring catur guru sane papat pahapane punika wantah kekalih sane jagi wicara yang titiang. Inggih punika guru wisesa lan guru swadhyaya rikala ngarepin meseh sane maya puniki inggih punika COVID-19. Nanging boya jami walin guru rupaka lan guru pengajian. Duaning sane kawicara yang punika abjagat. Nike wantah wewidangan guru wisesa ring sekala lan guru swadhyaya ring niskala. Sekadi sane sampun kebaosang titiang saking guru wisesa sampun makeh indek pengeling-eling utawi pewarah-warah majeng ring para warga sami manda ngelaksanayang sane kebaos 3M punika. Tatujone mangda iraga sareng sami selamet saking gering ageng COVID-19 puniki. Nanging karya akeh sane nenten nganutin ini pengeling-eling saking guru wisesa. Make sane nenten nganggen masker, make sane kantun seneng mapupul nenten atur jarak, nenten ngajikin tangan rikala wusan mambil-ambilan. Nike mawinan ngakehang sane kenis sungkan COVID-19 puniki. Yening iraga nenten eling sira jagi mutus panglimbak utawi rantai virus puniki. Diastun guru wisesa sampun ngicen makeh makudang-kudang pakeling. Yening iraga nenten eling ring raga jagi nyaga raga pastikeun nenten reret-reret sane kenis sungkan COVID-19 puniki. Diastun iraga nenten presiden ngicalang virus punika. Palingten iraga presiden nyomyo virus punika mangda dados gering biasa sekadi gering influenza utawi sungkan pilek sekadi biasa. Inggih, yen sampun eling ring sekancan pekeling saking guru wisesa. Sane mangkin lanturang titiang eling ring guru swadhyaya. Ide Sang Hyang Widiwasa. Niki guru pineh utama. Duaning ide sane makarya, ide sane wenang, lan ide sane patut nglebur jagat. Sekadi sane kebaos ring begawan kita, ring sergah das sekutus, titiang ambil akidek terjemahannya nih. Inggih punika, akulah sumber segala penciptaan. Semua hal di dunia ini terjadi dan bergerak karena aku. Kirang langkung sekadi punika. Titiang taler idedane sareng sami pasti kesrade lan bakti majeng ring ide Sang Hyang Widiwasa. Sami sane wenten ring jagat wantah ide sane wenang. Sangkaning ide sane wenang wenten lan ical ring jagate taler ide sane nyepat siku-siku. Nike mawinan ngiring sareng sami sampunang reret-reret ngaturang bakti ring ide Sang Hyang Widiwasa. Duaning ide sane meraga sang-sangkan paraning dumadi. Panureksa sane mustikayan titiang taler ide dane sane sih tresnain titiang. Titiang jagin nyutetang napi daging bebaos titiang. Sane patut mangkin iraga margiang utawi laksanayang inggih punika mangda iraga nenten keni penyungkan virus puniki nenten lian wantah eling. Eling ring sekancan pengeling-eling saking guru wisesa. Sane nuntunang iraga mangda nenten keni virus puniki melarapan antuk ngelaksanayang 3M. Mencuci tangan, memakai masker, lan mengatur jarak.
Sane pine utama eleng reng guru swadhyaya. Duaning ide Sang Hyang Widiwasa memperbawa utpetis titi lan prelina. Ngiring seraina-raina ngaturang bakti suksema lan unas kerahayuan raga suang-suang lan kerahayuan jagat mangde virus COVID-19 puniki gelis somia utawi ical ring sekayang-kayang urip. Para panureksa sane mustika yang titiang taler idedane sanes sih tresnain titiang. Wanta asa punika daging pidarto titiang. Mogi-mogi napi sane titiang baosang wau wenten pikenoh ipun. Menawi wenten basa-basi utawi atur titiang sane nenten manut ring arsa idedane sareng sami. Titiang nenten kemat nunas gengrene pengampura. Puputan titiang antuk ngaturang paramesanti. Om Santi 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 Om.